Yo, hayi sana uMayeni kuthiwa she is carrying this season of uthando nesithembu kuthiwa hayi uyibelekile sana isemqolo kuye. As a result une-TikTok challenge ke phofu sana waresponda uMayeni ngale video ndizayidlala molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Niyakhumbula ke bethunani uMacele efonela uMayeni emveni koba besuka esibhedlele utata uMusamseleku elalisiwe esibhedlele bezoba ne-meeting. uMayeni waphendula ifoni engazazi noba ufonelwa ngubani akasalazi nelo lizwi likaMacele. Buza uMacele uba uphi na ufuna badibane babe ne-meeting. Wathi ke na ke uMayeni uba ndiseshabeni. So ke kukho i-TikTok challenge kaMayeni abantu abayenzayo. Hayi ke sana uMayeni uye wenza ivideo naye izolo waresponda ehleli esitulweni sana esithi useshabeni. Khanijonge ke nazi TikTok challenges and then zawudlala ke nale video kaMayeni. Yona kuqala ke phofu ivideo leyo abantu baye bayithatha bayenza i-TikTok challenge. So ke kuthiwa le challenge xa ufuna uphola apha entloko ungafuni ube ungena echukwini uvele uthi usoshabeni. Ubani ngikhuluma naye? Umato. Oya ngisoshabeni. Mfethu ngeke ukwazi ukuza emithingini. Hayi ngeke ngizangikwazi. Ubani ngikhuluma naye? Umato. Oya ngisoshabeni. Mfethu ngeke ukwazi ukuza emithingini. Hayi ngeke ngizangikwazi. Yazi mfethu ngeke usisize nathi ukuba sibe nale meeting wena ungekho because izinto lezi engizokhuluma ngazo la zisidinga sonke. Hayi ngeke toka manje. Ngibambeni meeting kulungile ngizongabe bikho mina. Sanibonani, I hope your weekend ngiphethe kahle. Hayi mina ngizipholele, ngisoshabeni ngempela. Phole inhloko. Sanibonani, I hope your weekend ngiphethe kahle. Hayi mina ngizipholele, ngisoshabeni ngempela. Phole inhloko. Kwenzekani kwisithembu saseMzumbe bethuna besisathi siyofuna ii-sites phofu eMzumbe ukwenzela uba singabe silinda uMzantsi Magic sibe pha live yonke into siyibukele siyibone isenzeka live because ingathi uMzantsi Magic unokucotha okuthile. But ngoku ingathi siyatshintsha ilocation kuyiwa Oshabeni kuloMayeni because kuthiwa kusePolar Park. And then ke kubethunani kuthiwa amakhosikazi katata uMusamseleku have moved out of eMzumbe. Sakhe siyenzeke ivideo ngomakhumalo kukhona ke ne-rumors ngomangwabe but ke ngoku uMayeni yena just confirmed uba uko wabo yena uhleli upholile oyena nkosikazi besesimazi uba into yohlala kwakhe eMzumbe iyatekateka. Phofu thina besibuya ku-season 8 silindele uba ingumangwabe ongaphaya kwegate le ikufutshane endlini yakhe. Hey hayi bethunani makhe sihlale sibukele uthando nesithembu sibone uba kwenzeka ntoni. Asiyazi ke mhlawumbi uMayeni useko wabo ukuba esenza laa nto yakhe ke yomane siye mane buya okanye bevakashile okanye ugodukile unomphelo kule nto ke kuba kuthiwa uwife number 5 simbona ethathwa ngenkani. Khanitsho ke nani maniccinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.